Chamgei tupchosiekyuk en Yahshua Messiah. Inoni ko kanetisiet nebo ang'wan neking'ololen kanetisiet neiboru kole terchin ng'atutik. Komi ng'atutik 10 ko ng'atutik chebo Kamuktaindet. Ako en kanetisiet komwae kole kayanik chebo arorutiet nelel konyolu koribe kityo ng'atutik 10. Komwae kanetisiet kotestai kole ko ng'atutik chon igo ko ng'atutik chekibo Musa. Akolelen konamgei ak noton ko ng'atutik choton ko kingeuito Yahshua en ketit ko kikibirchi, mwae kole kikibirchi kimurtoiyot ng'atutik choton. Akomwae en noton kole komekeribe ng'atutik choton. Ko kasome ale sikobit keker tugul kit nebo oeng neiborunen kanetisionoton kole terchin ng'atutik 10 ak ng'atutik chon igo. Ngeker en rakini nekisire Andrew Najed Daga nemwae kole does the Bible contradict itself akole Doulos contrasted komwae kole kikisto ng'atutik igo kong'et ng'atutik 10. Ko en amune nebo oeng nekiborunen Daga kole terchin ng'atutik 10 ak ng'atutik igo komwae kole ng'atutik 10 ko kisire Kamuktaindet kokesipche koikoe kelebelen akosoman ng'oliot nemi kitabutab Komong'u 24 koitetab 12. Kole ng'atutik igo anyun ko kisire Musa en bukuit akosoman ng'oliot nemi kitabutab nekibwoten ng'atutik kurasa somonik koitetab 22. En niton chekitupche asome ale keker kele amun kisire Kamuktaindet ng'atutik 10 akosirchi koikoen kelebelen ko ng'atutik any chebo bukuisiek ko kisire Musa ko tos yoe noton kele bo Kamuktaindet ng'atutik 10 kobo Musa ng'alek chekikisirchi bukuit kotogotin siketestai tugul. Tos king'alal Andrew Najed Daga en imanda konamgei ak ng'atutietab Musa? Konamgei ak niton any chekitupche asome ale keker ng'alechoniton oeng. Tos iboru ng'oliot nekaibor kele kisire Kamuktaindet ng'atutik 10 kitabutab Komong'u 24 koitetab 12 kele ng'atutik 10 kobo Kamuktaindet ako mating'engei ak Musa. Ako tos iboru ng'oliot nekamwa kora turakinon kisire Daga kole bo Musa ng'atutik igo konamgei ak ng'oliot nemi kitabutab nekibwoten ng'atutik 31 koitetab 24. Asome ale keker ng'alechoton sikobit kotok elewendi imanda. Kinome ng'oliononiton kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgat 31 koitetab 24 ongeseken yoton. Mwae kole kingo kakosir kokes Musa ng'alekab ng'atutioni en bukuit kong'at Musa lawik chekiibe moingetab arorutietab Kamuktaindet kolenji akotestai en yoniton yukamwa kole kisir Musa ng'alekab ng'atutioni ko nekaiborunen Andrew Daga kole ng'atutioniton kobo Musa. Konamgei ak noniton chekitupche koyoche ketebengei kele ng'alekab ng'atutioni kamwa yuton ko ng'alek achon? Bukuit noton bo ng'atutik nekisir Musa kokes en yon akokochi lawik ko bukuit ainon? Angen tupchosiek chechang kobwote kole bukuit nekibet. Kit nenyolu kekuren chekitupche ko kenai kele ng'alekab bukuit yon ng'ololen yoniton ko kitabut noniton nekibwoten ng'atutik. Ng'o chito nekisire kitabutab nekibwoten ng'atutik? Kisire Musa ako kikuren bukuitab ng'atutik. Ngunon en bukuisiek 5 chekisir Musa, netai ko taunet, nebo oeng ko Komong'u, nebo somok ko atebetab lawik, nebo ang'wan ko koitosiek, nebo mut ko nekibwoten ng'atutik. Ko neng'ololen yoniton ko kitabutab nekibwoten ng'atutik nekikasir Musa. Ko nenyokomwoe Daga kole ko ng'atutionon any ko bo Musa mating'engei ak Kamuktaindet. Ngwany ko tos iman? Nebo kora ko ole kikinetisyoito kanetisioni ko kikinet biik kouon miten ng'atutik alak chekibetyo chekingeuito Yahshua kebirchi, mwoe kole kebirchi kimurtoiyot lakini mau noniton chekitupche. Tos en tuiyosiekyok kele kanisosiek chekimiten tos takesomoni kitabutab nekibwoten ng'atutik? En longen ko kesomoni kila yon kisomoni ng'atutik 10 en kitabutab nekibwoten ng'atutik yon to kurgetab 5 inamen 6 ko kitabut noniton ko kisire ng'o?
kisire Musa ako kimakosire ko inendet. Asomany kokebwa en yoniton komongu 20 koitetab 12 yekoiborunen daga kolany ng'atutik 10 ko amun kisire Kamuktaindet ko chechiket moting'engei ak Musa. En yuton komongu 24 koitetab 12 kekose ng'alechu mwoe kole kilenji Kamuktaindet Musa tokosun oli ami en tulwet ak iteben oli siokonin koik chelebelen che kiasirchi ng'atutik ak kayomisutik sikobit inete biik. Yuton yekoiborunen kiboityot daga kole ng'atutik 10 kobo Kamuktaindet. Asome ketokosten barak kinam ng'olionoton sikenyorun ele teptoo ng'alechu. En kitabutab Komong'u 24 kinamen any komwoe kole yeityo kolenji Kamuktaindet toror Musa otokosun ole mi Kamuktaindet toror inye ak Aaron, Nadab, Abihu ak boisiek 7 chebo Israel. Ye nekit oitu ole ami ong'urukse osaa. Akotestai kole nyone Musa inegen korikyi Kamuktaindet toror ako mariku ichek ak matkotokos chi koboto inendet. Kinyo anyun Musa komwochi biik ng'alek tugul chebo Kamuktaindet toror ak kirwogutik tugul ak kiwol biik tugul en kutit agenge kole kiyoe ng'alechoton tugul kamwa Kamuktaindet toror. Ikose ile ng'alechu nyokomwoe Musa biik ko ma ng'alekyik. Kasir yu kole ng'alek tugul chebo Kamuktaindet netoror ak kirwogutik tugul ako kiwol biik en kutit agenge kole kilyonen kiyoe ng'alechoton tugul kamwa Kamuktaindet toror. Ko ngunon yekomwa chito kole king'ote Musa ngwany kotom kosoman yu. En ang'wan komwa ng'oliot age kora neyoche ketebengei kele kalyan sikong'et Andrew Daga kotwal kwo kitabutab nekibwoten ng'atutik 31:24 ako komi kora en yuton yukasomoni 12 yu kole bo Kamuktaindet ng'atutik 10 ko kalyan maororen mwaanoton en koitetab 4 kotok kora kele mi ng'atutiet nekisir Musa en yuton. Kasir kole kamwa kole kisir Musa ng'alek tugul chebo ng'o? Chebo Kamuktaindet toror. Yoche kenai en yu kele ng'alechu kele amun kisire Musa ng'atutioni ko chechiket. Kamwa yu kole kisir Musa ng'alek tugul chebo Kamuktaindet. Ko ikere ile kang'et kiboityot daga kotwal nekibwoten ng'atutik 31:24 koyome koistoengei ng'oliondoniton neiboru kele ng'atutik chu sire Musa kobo Kamuktaindet. Ak king'et koron kotui ak kotech kaptesisyet en tulwet Kel. Kitech koik tolochik 12 kou ortinwek 12 chebo Israel. Tesetai en koitetab 9 komwa kole yeityo konam kitabutab arorutiet ak kosomonji biik kokas. Kitabuni kasire Musa en yu. Ako kitabuni chekitupche ko ma kitabut age kobaten kitabutab Komong'u. Konam kitabutab arorutiet ak kosomonji biik kokas ak kile ichek kikose it ng'o Kamuktaindet toror ak keyoe choton tugul kamwa. Kotestai en 8 kole kingobata konam Musa korotik ak koisoten biik komwoe kolen chu korotikab arorutiet nekakoyai Kamuktaindet toror kobotok en ng'alechu tugul. Ko en yoton chekitupche kotogu komie kele tuguchu kisire Musa ko kimau ng'alek. Kamwa en Komong'u 24 koitetab 4 kole kisir Musa ng'alek chebo ng'o? Chebo Kamuktaindet. Ko mongen ale sikenyokiwis kele ki chechiket ngwany ko en kotomset ane. Amun en Bible tugul ko kisir kiboitinikab Kamuktaindet ng'alek kou yekeng'at Kamuktaindet kou kitabusiekab mautik kotot kemwa kele kitabusiekwak. Okot kou baronokab Paulo ko chito neikuitos sirutik iman chekitupche kemwoe kele ki ng'alekyik ng'alekab chekiyokto ko chito konye bounatetab koikeny nebo kipsengwet koyoche komwa kole ki ng'alek chechechwaket chon. Ikere ile chekitupche yoche kikuyo komie kele tuguchu kisire Musa ko ma ng'alekyik kobaten ng'alek chebo Kamuktaindet. Som aketyi yoton. Kamwa kole kisir Musa ng'alek tugul chebo ng'o? Chebo Kamuktaindet toror. Ko sirani ko kitabutab Komong'u. Ng'alechon mi bukuitab Komong'u ko cheng'ololen yu ko ng'alechon ko mobo Musa kobaten bo Kamuktaindet. Ako Musa ko ki chito nekiboisien Kamuktaindet en yon kokon ng'atutioniton. Kit age kora nenyolu ketebengei chekitupche ko
En kitabushek chu kasire Musa, kitabutab komong'u ko kisire Musa. Tos momi ng'atutik tamanu? Ngesoman en komong'u kurgetab 20 yekisomoni kila kenyoru ng'alek cheu chu. En Bible nombo nguni ang'ololen kenyitab 2023 ak kamuktaindet netoror kamuktaindeng'ung ne kiamutun imong'unetab Misri en kotab otwoknotet amechengei chepto leketer kobaten anegen. Ng'alechu ko ng'atutik 10 ako nekisire ng'atutik chuton en bukuit nibo komong'u komo chito age kobaten Musa. Ngunon ngemwa kele kisir kamuktaindet ng'atutik 10 en koik oeng ko yoche kora kemwa komie kele akonyokosir Musa ng'atutik ot chekinetengei biikab bororiosiek chekinetengei ng'atutik ko kinyokosir Musa en bukuit nebo ng'atutiet, bukuit kitabutab komong'u. Ma en non kityok, kibakosir Musa kora en iyeu nekibwoten ng'atutik kurgetab 5 inamen 6 kenyoru komwa kole ak kamuktaindet netoror kamuktaindeng'ung ne kiamong'un en emetab Misri en kotab otwoknotet akonam ng'atutiet netai amechengchigei chepto leseketer kobaten anegen. Nekisire ng'alechuton akoi 21 komo chito age kobaten Musa, amekas emyat osotatab kokweng'ung. Nekisire yuton ko Musa, nekisire koketyingei ng'atutik chon en bukuit sinyokoneten Israel kotatun koitwech echek biikab Kenya, biikab Kalenjin ko kisire Musa. Ko ngunon ngemwa kele kisire kamuktaindet ng'atutik 10 en koik oeng, ng'o nekiker koichoton oeng chelebeli? Kikinoe en bukuisiekab Musa kele kimi ng'atutik 10 che koik oeng chelebeli. Ako ng'atutik kingosir kamuktaindet koik oeng ko kiikochi ng'o? En bukuit niton kisire Musa nekibwoten ng'atutik kurgetab 10 koitetab 4 kekose ng'alek cheu chu. Mwoe kole kisir anyun kosirchi koichoton lebelen kou en tai ng'atutik 10 choton mwowok kamuktaindet netoror en tulwet komong'unen maat en betutab tuyet ak yeityo kolya kokonon chito nekikikochi ng'atutik choton koib sinyokonetisien komo chito age kobaten Musa. Ngunon ngot kole chito motinygei ak Musa ng'atutik 10 ko kilyan siko inendet nekikikochi koib ng'atutik choton. Ot kakikas en kitabutab komong'u 24 kekaking'ololchi Musa kele kotokosta ak boisiek 70 ak kelen koite uyan koboko Musa inegen netosto kwo tulwet. Ikere ile tinye Musa boisiet neo en okot ng'atutik 10. Kekonut ng'atutik 10 ko neking'ololchin ko ng'o? Sikekonu ng'atutik 10 en komong'u 19 sikekonu any en 20 ko en 19 koitetab 9 kolelen ne? Akilenji kamuktaindet netoror Musa anyonjinin iman en boldet netui sikobit kokas biik yeang'ololun akoyanin akoi. Komwochi Musa kamuktaindet netoror ng'alekab biik. En yon ikose ile chito nekikimwoi ng'atutik 10 ko Musa kokose Israel. Ot sikere kou togu komie kele en ng'atutik 10 keng'ololchin chito agenge, keng'ololchin Musa amechorse, amekas emyat kotab chitab kokweng'ung. King'ololchin chito agenge Musa kokose ng'o? Kokose Israel kole sikoywei inendet. Ot en kitabutab koketyigei Musa kora ng'atutik en nekibwoten ng'atutik kurgetab 5 koitetab 5 ko kokikas ng'olyot. Mwoe Musa neng'ololen kole kiatonon en kwenung'wong ak kamuktaindet netoror en betunoton siaborwok ng'olyondenyin amun kioyweisye amun maat ak kimaotokoste tulwet akolenchok akonam any Musa koketyigei komwoi Israel ng'atutik 10 ak kamuktaindet netoror kamuktaindeng'ung ne kiamong'un en emetab Misri en kotab otwoknotet akotestai komwa Musa ng'atutik 10. Ko kit neotoren chekitupche atebe ale tos ko echek biik chekikenai ng'atutik 10 ko kikinetengei ne? Kikinetengei koik oeng chelebelen? Kikinetengei sirutikab Musa. Sirutik achon? Komong'u kurgat 20 ko kisire Musa 1 akoi 17 ak kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgetab
mut koitetab lo kot koit 21. Kikinete eng ng'alechonto. Ko ng'alechonto chekesomonjini biik en tuyet kelele ongebwotigei ng'atutik 10 kibakeng'onye kitabutab Musa komong'u sikora ngomi yon any ile mi ng'atutik ab Musa chekikibirchi kimurtoiyot ko keeku chito nemekuitosi sirutik. Ko en non chekitupche kotogu sirutik komie kele ng'atutik 10 kokisire Kamuktaindet baorianat kou yeboru sirutichu. Kou kitabutab komong'u 24 koitab 12 kikakesoman, komong'u 32 koitab 16, komong'u 34 koitab 28, nekibwoten ng'atutik 4 koitab 13, kurgetab 5 koitab 12, kurgetab 10 koitab 4 koboru sirutik komie kele kisire Kamuktaindet ng'atutik 10. Ko kisire sikoik ne? Kisire sikoik baornatet kele kakoyai koyonchinet ak Israel. Koboru sirutik kele kisire Musa akine ng'atutik chon tugul kong'ete kitabutab taunet akoi kitabutab nekibwoten ng'atutik. Ngalek kakisoman en kitabutab komong'u 24 koitab 4 kele kisire Musa ng'alek chebo Kamuktaindet. Kimakosire kokatungani ko ng'alek chechiket. Kiboru kora kele kangesoman en kitabutab nekibwoten ng'atutik 31, 24, 31 koitetab 9 koboru kele kisire Musa kitabushek choniton. O kimakosire en naenyin kindochin tamirmiriet netilil. Ko ng'alek chekisire Musa ko kisire kokang'ate Kamuktaindet. O ng'alechoton bo Musa ko chetun kirwoken. Ngunon chito nekasas Musa kokacheng'e kirwoket. Alen koyome Kamuktaindet kotenchon chekitupche asome ale sitakinetkei en ng'alek kou yeu. Manyalu ketorten ng'atutietab Musa. Nyalu kikuyen kityo kele ng'atutiet ko ele kiwo kot kosulda ko kikosulda. Ko netom kosulda kowendi kot kosulda en kasartanyin. Ako yoche kekuyen ak komatkitestai keberberisie. Ng'atutik 10 komakele choton chekiribe kityo. Chang ng'atutik chechang chekeribe chemamiten ng'atutik 10. Kou ng'atutik chebo kalokutik komami ng'atutik 10. Ng'atutik chebo amitwogik, chito mesionindet komeame kou nguruwet kou biikab bororiosiek ako mamiten ng'atutik 10. Ak ng'atutik chechang kou chekibwote Pasaka ko ng'atutietab Musa lakini ki Musa kokiboisien Kamuktaindet. Ko en tugul chekitupche ko sikoberur ak Kamuktaindet yekitesetai kecheng'e imanit. Kongoi missing.